Pozdrav ekipa, evo danas da napravimo recenziju jedne moje aplikacije. Aplikacija se zove MyPass, košta $0.99 i služi znači da vi si postavite u biti glavnu šifru koja vam otključava vaše podatke ostale kao što su znači pinovi, passwordi i slične stvari. Evo da je otvorimo. Dakle, trenutno je aktivna verzija 1.0.1. Evo, otvorite aplikaciju i pokaže vam se ovaj dio. Jednostavno dođete prstom na ovaj otisak, pokrene vam se ova animacija, čekate da završi i ona vas dovede do ovog dijela gdje vi u biti postavljate svoju glavnu šifru. Evo, sad ćemo mi postaviti na primjer da bude A i normalno nemojte stavljati nekakve glupe šifre 1, 2, 3, 4 tako slično. Odete next i jednostavno sad imate, tu će vam biti popis vaših šifri, znači imate gore plus, znači za dodavanje, edit ćete imati za uređivanje i slično, ovaj gumb vas vodi nazad na početak, a ovaj znači možete izbrisati sve, znači sve šifre i sve. Idemo sad dodati na primjer jedno podatke, evo možemo napisati neki bez veze title, bla bla bla, password, bla bla bla, možemo link neki staviti, nešto bez veze, bla bla bla, .com, možemo odabrati kategoriju, na primjer Facebook, i spremimo. I sad vi imate tu jednostavno u tablici. Možete ju normalno brisati standardne ove fore, možete ići edit pa onda brisati. I tako, i sad jednostavno ako hoćete, ne znam, otići na početak, samo ovo stisnete i on vas vrati na početak i opet ćete morati staviti glavnu šifru, možete i ovdje ići promijeniti, znači morat ćete upisati staru i novu. Sad evo da upišemo, da još neke stvari pokažem. Jednostavno sad, ako vi isto izađete iz aplikacije ili stisnete lock button, opet će vas odvesti na početak, znači neće moći neko sad vama uzeti mobitel i ako bude ne znam, na slipu i da vam pogleda šifre. Jednostavno mi sad izađemo. Evo, on je odmah na početku, znači nije, opet će se morati upisati glavna šifra. I još jednu stvar da pokažem. To je ovo brisanje svih stvari. Znači isto možete brisati ručno, znači pritiskom na ovo, a i ako vi na početku, znači ako ste vidjeli imate, koliko imate preostalo broja za ukucati glavnu šifru, znači ako je ukucate više, znači 3 puta krivo, sve se briše, znači za vašu sigurnost da vam niko ne bi provalio. Sada ako ćemo sve izbrisati, jednostavno odemo ovo, delete, sve izbrisam. Sad će nam se opet pokazati da moramo postaviti novu šifru. Ajde, sad ćemo staviti na primjer Q. Evo vidite, nema nikakvih podataka. Eto. I napravit ćemo nekakav mali giveaway. Podijelit ću znači 3 promo koda. Pravilo je takvo, znači da trebate biti preplaćeni, to je subscribani na moj kanal, na kanal od ekipe Jabuke Kruške koji možete ovdje vidjeti link. I jednostavno napišite ovdje ispod nekakav komentar pa ćemo vidjeti, znači ne morate se odmah subscribati, bitno da neki dan da se subscribate i na jedne i na druge i onda ćete dobiti promo kod. Eto, to je bilo to. Pozdrav ekipa!